Yes, alright. Akana kashishi karungi akizuba ryo gwa kabire biro 27 ibyo kozi ko kubanza 2026. Izuba rya Nyakazoba no turi kureba muri Kisoro municipality n'izuba rirungi munonga bari kutorana bebembezi be cyanga cha municipality ya Kisoro nashi ba mayors of Kisoro municipality. Mwe bari munonga kushamuru kureba Tayari West TV muri Kisoro. Adonia Atwire ndikubaretera updates ziri kurugona munonga mu kashishi karungi. Izuba rya Nyakazoba muri Kisoro municipality bari kutorana abo kwebembera endembo ururembo rwa Kisoro municipality nashi ba mayors hamwe na ba LC4 councillors aba divisions zimwe na zimwe. So muri Kisoro municipality abaratera akaruru baringana umutwaro gumwe n'enkumina no baraze kuba baratera akaruru na kurengamo kandi baraze ko bari kutoraniza polling stations eziringana 25 kwetorora Kisoro municipality. Kisoro municipality za divisions ziringana Chateau Arimu Central Division, Northern Division, hamwe na Southern Division. Aho gambirezesha hezi nyemerire muri Rusiza Market Polling Station aho abantu bari kutera akaruru. Abantu kwakasheshe polling stations batandikire ku materials nashi ebyo kuteza akaruru kujya polling kujya offices eza electoral commission kutandika shaha 12 chweka paka nezisha nkaho twayikiraho mu majingo gasha 3 no abari kugura mu za box bari kwa baratera akaruru. Ntakajira hano na nagambero na returning officer wa Kisoro district umwami naye bari Daniel Oscar Arangeranti akaruso fa kari kutamburaje kandi izoba rya Nyakazoba batunga umugisha gw'amani kujano baraze kwa barakozesa BVVK machines ezazitwe zitarakora kutandika mu karuka ba president ukayikamuka members of parliament ukayikariba LC5 councillors hamwe na LC5 chairpersons akarokuti barakoze BVVK machines kujaza zitarikora konka izoba rya Nyakazoba kwa ara farminga arajanti bazicebire buri kimwe cyo na kiburindara kujya barazikozesa. Izoba rye brabir na mushanju turiya kutera karuruka ka municipality level kaba mayors na councillors babo ba municipality materials zikapika kwa mukaga nyecoro bazipakora sanda kasheshe. Izoba twabiceza mu 3D shayi 12 chweka polling station zona twazetorire kandi myanya mishina arabaho ni ndabantu bashikireho babarinzire abantu 10 ka witnesses bo kuba baraho bakabona kwigura polling stations kandi akaruru keri izoba kakubaho ko mutano abundi abo kuba machines turiya gukozesa turiyo tuza kuzikozesa mu karuru kaka mu LC5 in district za police ni secretary yemwaruzu konkati municipality zone mu Uganda nza kosa machines so niyo tukwija korekera abantu machines zikastare kuchupura zikora ako mu district za akakorisa ka LC5 zikakoraje kandi 20 gamu za gukora jabo kuba abona araba bona banjira ngo barset kutandika kutera karu koreka nimpagabanya municipality bargeyo bije baze kutera karuru kuba twine abayihandikise nkomutwaro kumwe n'enkumina n'abakugwamo so mwe ntwantwenda mwena murgeyo mutera karuru murundo muntu wanyu mukwenda abo kuba twine candidates mukaga choice ne yanyu murundo mukwenda muri Kisoro municipality abari kwesimbaho hantebe eyo bwa meya barengana mukaga abari kwesimbaho hantebe eyo bwa meya muri Kisoro municipality barengana mukaga abo nibo harimo oine ebendera ya NRM Kisoro district ariwe Alex Nambajimana ubuno ni ebendera ya NRM na munonga habwame ya Kisoro municipality ondijo wayisimbire nawe no twire ari chairperson LC3 wa Central Division ariwe Ramadhan Ndikweze nawe nomwe mu besimbiro Owen ayimbisigwe urukwija aine ticket HB na cha PFF naho nomwe mu besimbiro ondijo esimbiro ni Tuyisenge Kareb naho ayisimbiro nka ogweta ine ebendera ya kwasire ari kwija ari independent ondijo esimbiro ni Moringa ba John wabinja bamanyanka John King ogur nomwe muri ba journalist nashi orakora radio emwe muri Kisoro municipality nomwe mu besimbiro ondijo esimbiro owa mukaga ni Munezero
Munezero Sebukangaga nawe numwe mu bese imbere umujya mu Mukaga abari kuhatanira ejintebe ya Kisoro municipality byaswa baresimbaho turebe hanyuma akarutiro ko turaze ko turakarangira hanyuma turaze mu matura kuretera byo na konkana ari uganira na returning office na Yebedan yanje atisha 10 chweka abatandikire kwihaho materials barazitwara mu polling stations zimwe na zimwe kwetorora muri municipality yona kandi ari kujante akaruraka arateka takaraze ko akaratamburaje muri Kisoro na Munonga security yeri tight polling stations no twaturukuzaho security aba UPDF n'aba police bona abayikiro byabura ko barakatandika twayika polling stations zimwe na zimwe twarebiraho bari kwiguroza box eti no buzi bwaswa bari reportingwaho na Munonga ko kushanga za ballot papers tari mutine cyangwa swa cha reporting ni umuzamu tukabereza byo no koraze ko yaberwa na Munonga mu polling stations zimwe na zimwe koko na ndabije sawo ni polling stations zinga na 25 kandi abaratera karuru bararenga muri umutoro kumwe na 10 no baswa bararegisteringa byo na turazuma tubaretere koraze ko yaberwa Adonia Zatwa Atwire Habgata West Omuri Kisoro.